ntitubarambira turagerageza turebe umwanya Imana iduhereza n'uwo muza kwihanganira. Amen. Hari igihe twebwe tuvuga ngo umwanya Imana yawutanze kandi ko kiba yawutanze, ariko kandi ugasanga mwebwe Imana yaduhaye kugira ngo tuganire, ugasanga umwanya Imana yatanze ukaba munini mukarambirwa. Rero turaza kureba umwanya w'Imana n'uwanyu kugira ngo bize gukorana, ntihagire uwo biza kumerera nabi. Amen. Twegereza abantu bari bagize igihe badaterana kubw'impamvu zitandukanye, rero turabegereje ngo begere. Gusa nyine turabashimiye, ariko kandi turabashishikariza kubiharanira, kuko uriya kintu cyose kiraharanirwa. Usibye ikidaharanirwa ni ibyago n'amakuba niyo umuntu atoharanira kugira ngo agereho, ariko ibindi bintu byose byiza ni ukuvuga ngo tubigeraho ari uko twabiharaniye, kandi iyo tubigezeho tutabiharaniye tubiheza agaciro gato cyane, kuko nta energy zacu tuba twatakaje. Rero mu by'ukuri mwagize neza, Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana, turaganira hejuru y'itorero, turebe ukuntu Imana izi itorero. Amen. Cyangwa ukuntu abantu babayeho mu itorero. Nagerageje gusoma, ndasoma, ndanatekereza, ndanasenga, sanga itorero. Amen. Sanga Imana izi itorero, ikamenya n'umuntu, ikamenya n'abantu, mbese Imana izi ibintu byose. Amen. Hari abantu bakunze hari igihe umuntu ava mu itorero akavuga ngo arahunze, aragiye, avuye mu itorero. Ariko kandi nasanze itorero nasanze si iryo guhunga. Amen. Ni ukuvuga ngo umuntu urashobora guhunga ikintu uhaye ubona, ikintu kiririye ukagihunga, ukavuga ati ndagihunze kuko nakibonye. Ariko ikintu kikurimo iriya muri wowe ntiwogihunga. Ni ukuvuga ngo uzugenda mukajana, wagaruka mukagarukana. None nohunga itorero nkarihungira he? Amen. Siko murumvise, mwanka bumva se? Igitangaza. Je narahebye. Amen. Hakaba ikindi gihe abantu nyine bashaka korosha ibintu, umuntu akavuga ngo ese ngo itorero ngo rifite rifite ikibazo. Ikibazo cy'itorero kigize iminsi. Amen. Kandi kizorangira Yesu Kristo yatwaye itorero. Nta mupangayi uzugira amahoro nk'ay'umwana wo mu rugo. Uzogerageze gupangisha umwana wawe w'umukobwa, umubwira aje gupanga kwa barunaka. Niwe uzoza amasahani, niwe uzaza uheza abantu amazi, niwe uzaza umenya amazi ari muri firigo n'ibinywaji birimo. Ni ukuvuga ngo ari w'abandi. Cyangwa uzofata umuhungu wawe w'imyaka 17, 18, umwohereze aje gupanga ahantu borora.
niwe uzaragira, niwe uzahira icarire, niwe uzagira gute, niwe uzamenya imirimo yose uwo arapanze. Yo, haleluya! Nukuvuga ngo ubuzima bw'itorero nabwo ni ubuzima bupanze hano mu isi, ariko butegereje kuzogera ahandi hantu buzaja hehe? Iwabo. Noneho wowe ukavuga ngo sinzi uko ni nkaho itorero ritameze neza. Ryomera neza gute ripanze? Amen. Mureka dusome ijambo ry'Imana, niturangiza tuganire gusa ku itorero gusa. Twumve tubaza kuganira amatorero 7 yo muri Aziya, twumve ukuntu Imana umwuka yagiye yaganiraho. Amen. Amaze niturangiza tuze kunezerwa gusa, twumve kuko turi mu itorero. Amen. Nagira umuntu usoma mu byahishuriwe Yohana ibice 3 no ku murongo wa 15. Narangiza undi asome ibice 2 no ku murongo wa 5. Niturangiza tuje kuganira, ariko dufite ijambo twasomye. Mu byahishuriwe Yohana ibice 3 no ku murongo wa 15. Yaravuze ngo dusome mikrofone ntabwo. Yes. Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubizi. Nuko rero kuko uri akazuyazi. Udakonje ndubire ngiye kukuruka. Amen. Imana guha umugisha. Amen. Soma 2 n'umurongo waho wa 5. Umurongo wa 5. Aravuze ngo nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane. Nuko wibuke aho wavuye uragwa nurangiza wihane. Ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igiteko cy'amatabaza cyawe aho nutihana. Amen. Gasubire mbasome. Ngaho subiramo tegere ni bitangaza. Haravuze ngo nuko ibuka aho waguye, wibuka aho wavuye ukagwa wihane. Ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nkure igitereko cy'amatabaza cyawe ahaco nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti. Yo naje nanga. Yo, haleluya! Amen. Ni ijambo ry'Imana niryo tuza kuganirira hamwe. Twumve ico umwuka atuganiza muri aya materaniro. Amen. Buriya hari igihe twebwe dutekereza kuko ibintu byakunze, ariko Imana yazibireba ikabona ntibirakunda, biracari kuri. Amen. Ikindi gihe tukabona yuko ibintu bitakunze, ariko kandi Imana yarabonye kuko byakunze. Amen. Iri jambo tuvuye gusoma ni Yohana. Ni ibyahishuriwe Yohana yicaye yizeye ari ku kirwa cyitwa Patimo, ategereje ico umwuka avugana nawe. Mu gahinda kenshi ko kwizera Imana, ko kwizera Yesu Kristo, n'imibabaro myinshi yari kwisi ico gihe. Ibitandukanye n'iyi ngiyi, ariko kandi byose biba biremerera bariho. Amen.
ngo arangize yumva ijwi rimuvugisha, abona umuntu ashaka kumuvugisha, ariko kandi ngo uwo muntu yari ateye ubwoba. Amen. Yagiye amuvuga haruguru ku gice cya mbere, avuga uko yari ateye, ariko sinza kubivuga, ndaza kuvuga ibyo yamubwiye. Amen. Aramubwira ngo ibyo ubona ubyandike. Tingiye kukubwira ibintu, ibyo nkubwira byose ubyandike, kuko byose bimwe birahari, ibindi bizaza, ibindi byarabaye. Amen. Ngo arangize aramubwira ngo ngiye kuguhereza ubutumwa, ubutwarire amatorero 7 yo muri Aziya. Hariho itorero ryitwa itorero ry'Efeso, y'Abaefeso, hakabamo itorero rya Simuruna, hakabamo itorero rya Perugamo, hakabamo itorero rya Tuwatira, hakabamo itorero rya Filadelfiya, hakabamo itorero ry'Isarudi n'itorero ry'Irowadikiya. Amen. Aya matorero iyo usoma neza ugasoma, mu by'ukuri wumva aya matorero mu isi y'abantu bareba, aya matorero yose yari afite ubuzima. Ntaryo woreba ngo nusoma numva ibintu bari bafite ngo uvuge ati nta torero ririmo. Amen. Bose bari bagize gute? Bari bakomeye. Amen. Itorero ry'Filadelfiya, itorero ry'Efeso, nukuvuga ngo Imana yabashimye ibintu 5. Ngo irangize ibagaye ikintu kimwe. Ngo irangize ibashishikariza gukora ibindi bintu 2. Amen. Iri torero ry'Efeso, ikintu Imana yabashimye cya mbere, yabashimye ngo umuhati wabo. Amen. Ikintu cya mbere ngo bagiraga ni umuhati. Ibi ngibi byo kuza mu materaniro, ni ukuvuga ngo bari ku mwanya wa mbere. Ikindi kintu bagiraga ngo kwari ukugenzura. Amen. Imana ibashima, iravuga ngo nabonye umuhati mugira no kwihangana no kugenzura, ngo kuko mwagenzuye mumenya abiyita abakozi b'Imana, abiyita abayuda, abiyita abahanuzi, ngo ariko nyamara murabatambuwa mumenya kuko atari bo. Ngo ico kintu caranejeje. Amen. Warangize arababwira, arabashima, ababwira kuko ibintu bakoze ari ibintu bihambaye, ariko ngo arangize abagaye ikintu kimwe. Arababwira gusa ngo ikintu nabagaye ngo nuko mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere. Amen. Nuko mwagize gute? Mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere. No kuvuga ngo uru rukundo itorero ry'Efeso ryari ryararetse, sinzi nimba twebwe wenda turacarufite, ariko nyine ntabwo rungana ku bantu bose, ariko kandi sinzi uko rumeze. Amen. No kuvuga ngo ico gihe uzarebe umuntu yagikizwa hariho nyine abafite igihe bakirijwe, hari abandi badafite igihe bakirijwe. Sorry, murambabarira kubivuga gutyo. Hariho abantu batarasenga ngo yumve kuko hayasenga. Hari umuntu utaragira igihe cy'ububyutse habe na kimwe. Uwo muntu rero sinzi ibihe by'uko aza bipanga. Haleluya! Tala nukuvuga ngo ngasanga iwe yigize nka Yesu. Uko yahoze n'ubu ngubu ni kwa kiri. Mbese ntazahinduka, ntazamenya kuko aho bahigiye cyo gusenga, ntazamenya kuko iwe mbese tayitaje agira, nukuvuga ngo umutima we waranyuzwe kandi wanyuzwe n'ubusa. Amen. Noneho Abaefeso bagikizwa bagasenga, bakumva kuko ibintu, bakumva bakunze Imana, bakumva barakundanye, bakumva ubuzima bwabo buri kumwe n'Imana. Ariko ngo bize kugera hano, noneho bararambya, baja mu bintu bya litiririji, abantu bwabo ntibakundana, gukunda umwami biragabanuka, basigarira gusa ku muhate w'ibi bintu tuvuye kuvuga.
Amen. Muzorebe iyo umuntu avuye muri Afurika tuzona ko abantu baguhobera ukabona baragukunze. Bazama bakagukunda se? Uzumara se imyaka 6 batarakugamba. Tuzona ko ushika ku kibuga c'indege abantu bose hano ganta no kugura amamegi ho biroroshe. Tereka nanje mwereke kuko nyine naguwe neza. Ukabona bagushizeho tinashitse kweri. Tahani ho mu bwoko bw'Imana. Barangiza se bikamara iminsi. Biza bimara n'ibintu biri temporere gusa. Nukuvuga ngo iri torero nuko niko ryari rimeze. Nukuvuga ngo urukundo ryari zero. Kandi kugira ngo ukore indi mirimo yose itari mu rukundo rwa Kristo. Nukuvuga ngo iyo mirimo ibiri kukuganisha ahantu habi. Amen. Urashobora gukora imirimo myiza birakunda ariko kandi ukayikora kubwo impamvu zawe bwite. Amen. Nukuvuga ngo imirimo dukora myiza tutayitewe n'umuhate w'urukundo rwa Kristo. Nukuvuga ngo iyo mirimo ni imfabusha. Wayikoranye gusa nyine uko waremwe. Wayikoranye nyine gusa kubera izindi nyungu zawe. Tubona nkanje mu miterere yanje. Nanga kubabaza undi muntu gusa. No mu gihe nari umupagani kubabaza umuntu ntibyagaza binyorohera. Narabyangaga. Kandi nanje nkanga umuntu mbabaza. Ariko ibyo ngibyo sinabitewe n'ubukristo. Niko nari inteye. Kubona umuntu wenda kwambura umuntu ubuzima. No mu gihe nari umupagani ntibyakundaga. Maze gukizwa nyine agakiza gasanga bitambamo. Amen. Ivyo sinobyiratana ngo mvuge ngo ibingibi ngo nabishobojwe n'agakiza. Agakiza hari ibyo kanshoboje ariko kandi hari ibindi ubu muntu bwanje uko Imana yandemye tari nemerewe gukora bitanezezaga umutima wanje Kristo atarawuzamo. Amen. Ngaho rero urukundo rurashira mu bantu itorero rigaterana ariko nta rukundo. Nukuvuga ngo bakaririmba bakaramya bagahimbaza urukundo rwarashize. Imana ngo ibitegereze Yesu ngo abarebe aravuga ngo muzamukora imirimo myiza ikanezeza ngo ariko iyo nitegereje ngasanga nta rukundo rukibabamo aravuga ngo ico kintu kiza kimbabaza aravuga ngo mugende noneho mwibuka ahantu mwavuye mukagwa noneho nimurangiza mwihane. Amen. Mukora imirimo imeze nk'iyo mwakoraga mbere. Amen. Warangize ikiza kinezeza ijambo nababwiye ngo umuntu Imana izitorero izi n'umuntu. Ikiza kinezeza aya matorero 7 no kuvuga ngo uzosome ku murongo waho wa nyuma ugiye uheka marayika asezerera itorero. Yaravuze ngo ariko unesha nzamuha kuri Imana. Unesha nzamuha kwicarana na data. Unesha nzamuha. Amen. Itorero rirashobora kunanirwa ariko wowe ukabishobora. Abantu benshi barashobora kubinanirwa ariko wowe ukabishobora. Amen. Iri ni itorero ryo muri Efeso ryari rifite urukundo ruke. Imana irabwira ngo bibuke aho bavuye baragwa nibarangiza bakora imirimo imeze nk'iyambere. Gusa ikibabaje ubu nyine nuko ari imirimo ya mbere ni ya nyuma. Ahenshi ntahwiri. Bo kubwira ngo usubire inyuma ni habi. Bo kubwira ngo uje imbere ntuhazi. Bivuga rero ni wajibu wako. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo n'ubu ngubu ndakomanga ku rugi ngo nukingura ndinjira nanje nindangiza dusangire nawe. Aho wokomangira hose umwama gutegeye amaboko. Uko wo mushaka kose umwama gutegeye amaboko. Urwandiko rwandikiwe itorero turebe itorero ry'Isumuruna. Itorero ry'Isumuruna niryo torero gusa ryonyine marayika yarebye abona kuko ari itorero ryiwe. Abona ko ari itorero rikiranuka niryo ryabuze no comment. Amen.
marayika abwira Yohana, aramubwira ngo ugende ubabwire ngo haleluya. Hari igihe tuba dutekereza kuko iyo Imana ituvugishije yo tubwira gusa nyine ngo tugiye gutera imbere, ugiye kubyara nimba warabuze abana, ugiye kubona akazi nimba warakabuze, ugiye kubona amafaranga, ibintu bigiye gucamo. Izo sinki imvugo n'imvugo nizo twitaga imvugo z'Imana. Siko kwiza se? Niko abantu babibona bakumva kuko bakavuga ati hariya umuhanuzi uhari. Si ibintu ni ibintu saha yavuga tigendagira wumve. Naho ga avuye kumubwiraga ibinezezaga amarangamutima yiwe. Akamubwira ati wowe hariho ikintu nabonye, visa yawe irahari, nabonye ugiye gutera imbere, nabonye uzaba umuntu ukomeye. Ngo barangize urebye ibyo marayika yatumye kuri iri torero, arababwira ngo uwari warapfuye ngo ariko noneho hakaba ariho, ngo aravuze ngo azi amakuba yanyu ngo no kwihangana kwanyu kose. Arababwira ngo ntimutinye kandi ntimucogore ibyo mugiye kuzobabazwa, ngo kuko bamwe bo muri mwebwe ngo bagiye kuzoshirwa mu nzu z'imbohe, ngo ndetse haleluya, ngo ndetse ngo mugiye kuzogeragezwa ngo iminsi 10, ngo ariko ngo muzihangane ngo mwikomeze, ngo kuko uzanesha ngo ntaca azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Haleluya. Nuko ibo baba barokotse, ababwira gusa kuko azi amakuba yabo, ababwira kuko azi imibabaro yabo, ababwira kuko bamwe bo muri bo bagiye gushirwa mu nzu y'imbohe no kugeragezwa iminsi 10, ariko arababwira ngo bihangane bazageze kugupfa. Amen. Noneho turebe itorero ry'Isarumuna, ry'Isarudi. Itorero ry'Isarudi tumve icyo Imana yarivuzeho. Haleluya. Iyi ni Sumurina. Imana yabashimye kutishira hejuru, kutikakaza, kwicisha bugufi, gutegerezanya ibyiringiro no kwizera umwami Yesu. Nibyo Imana yabashimye, nibyo yabashishikarije babwira kuko mbese yanyuzwe mbese n'urugendo rwabo. Ngo irangize ibabwira ibigiye kuzobabaho, ngo irangize irababwira ngo bazihangane bazageze kugupfa. Noneho turebe itorero ry'Iperugamo. Amen. Ni ukuvuga ngo iby'Imana yabashimiye nabo bari ibihume, bari bafite ibintu bikomeye. Amen. Turaza kumva iby'Imana yabashimye n'iby'Imana yabagaye. Nurangiza tuze kureba, uze kwibaza ngo ese wowe uri muri hetorero, wowe Imana iri kuvugaho iki, wowe urashobora kuzoba iki kuri urya munsi. Amen. Ni ukuvuga ngo marayika yarababwiye ngo ndabizi neza kuko aho muba. Amen. Aho baba niho ngo intebe y'ubwami bwa Satani yabaga. Ni ukuvuga ngo uyu mudugu bari ahantu hagoye, bari muri situation zitoroshe, ariko Imana, haleluya, irababwira ngo namenye yuko aho mutuye ari ibwami kwa Satani, ari ahantu intebe y'ubwami bwa Satani iri, ngo ariko mukomeza kugira gute, kwihangana, kwizera, ntimwihakana izina ryanje. Amen. Arababwira ngo ndetse namenye kuko bamwe bo muri mwebwe bagiriwe nabi kubw'izina ryanje, ngo ndetse no mu minsi mibi ya Antipa hari umukozi wavugaga iby'ubwami bwanje wiciwaho iwanyu, ngo ariko nanone ntimwacogora, ntimwacika intege, murakomeza murampamya. Imana irababwira ngo rero, marayika arababwira ati ariko hari ico nabagaye. Amen. Murumva aba bantu hari igihe utekereza ukavuga ngo ibigeragezo ufite ukumva ari ibintu bitokwihanganirwa, ukumva ari ibintu bigoye, ukumva ari ibintu bikakaye, ukumva ari ibintu biteye ubwoba, gusenga kukagabanuka, kwihangana kukagabanuka. Ariko iri torero ry'Iperugamo ahantu ryabaga ni ukuvuga ngo haba gusa imirimo gusa ya Satani gusa. Amen. Hari mu bwami bukomeye, hari mu bwami bugoye, ariko kandi ico gihe bangaga umuntu ushobora kugira ikindi kintu yita umwami, nabo bakabihagararaho bakavuga ati Yesu ni umwami, Yesu ni umwami wacu, bakihakana Kaisari bigakomera. Amen.
ngo barangize barihangana bazekana kwizera. Imana irababwira ati ni ukuri nabonye neza yuko hari ico mwakoze, ariko rero hariho ico mbagaya. Amen. Arababwira ngo amen. Nukuvuga ngo ikintu Imana yagaye no torero ngo nuko gusa bari bafite bamwe ngo bemerera kuko ngo bigisha ngo inyigisho z'Abaramu. Amen. Ngo wigishije Baraki kuvuma Abisiraheli, gushira igisitaza imbere y'Abisiraheli. Urumva Baramu yakoze amakosa akomeye. Amen. Nukuvuga ngo Isiraheli ibo ntibari bazi kuko ibingibi wenda by'ubusambanyi, ibingibi tuvuga bari bazi ko biba, ariko kandi barabyirindaga bubahaga Imana. Noneho ngo arangize Baramu abwira Baraki, aramubwira ati ubu bwoko narabwitegereje mbona n'ubwoko bw'Imana. Amen. Rero kugira ngo uzabushobore gusa nuko uzarekura abakobwa banyu, noneho bakagenda bakabasangiriya, barangiza bagasambana nabo, Imana ikabanga. Amen. Ngo barangize barabikora, rihinduka ibintu bibi, rihinduka ibintu bigoye, ubwoko buja mu kaga. Amen. Urumva twebwe ari igihe nyine tugendera mu bintu ugasanga ibintu nyine ntibirasobanuka. Amen. Hari ibintu twibwira kuko biba bisa naho byejejwe, kandi imbere y'Imana ari ubucafu. Amen. Urebye ibintu Satani izigenda izana ama episode kugira ngo ubwoko bukomeze bugire gute, bukomeze buje mu kaga. Amen. Nukuvuga ngo iri iwacu, iri abantu bagiye bakurira, iri abantu bagiye baba, nukuvuga ngo ibyaha byakorwaga muri systeme y'ico gihe, ubu nyine ntiwobibona. Amen. Nukuvuga ngo iwacu, nukuvuga ngo umuntu gusambanya mubyara we byageza bisa nkaho byemewe, byageza bisa nkaho ari ibintu Imana itanga, bigasa nkaho ari ibintu wenda bidafite ico bitwaye Imana. Kumva kuko ari binamu wawe, kumva ko ari mubyara wawe, ukumva nkaho umwuka yabihaye kwahete. Amen. Iwacu iriya umuntu gusambanya muramu we byageza bisa nkaho wenda bitariceye imbere y'Imana. Abantu bikora basa naho ari ibintu bemerewe, kandi imbere y'Imana ari ubucafu. Haleluya. Nukuvuga ngo iyo mirimo yose ifuye iyo tuyikorera mu itorero, nukuvuga ngo tuba dusa n'abantu bafite ibyo bihanganye, ariko kandi bafite ikibazo. Imana yaje kureba ikabona ufite ikibazo. Amen. Nabonye umuntu uriya ubukristu hari umurimbyi arimbye aravuga ngo nje ndi umukristu, kandi umukristu wo mu mutima, aravuga ngo ico ni ikintu kizagihumuriza umutima wanje, ngo kikanibagiza ibyago byose. Turuzi gukiranirwa kuriya ni no kwihereza freedom mu mutima, kumva kuko ibintu byose wobyorosha, kumva kuko nta kintu kigoye, kumva kuko ico wakora cyose ni nkaho nta kibazo. Amen. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo mbese dukora ibyahankana kugira ngo ubuntu bwa Kristo busage, aravuga ngo ntibikabeho. Amen. Hari ubuzima dutegerezwa kubamo, tukabamo nk'abakristo. Hari ubuzima abapagani bobamo, bakabamo nk'abapagani, ariko biragoye umukristo kuba mu buzima bw'abapagani, umupagani akaba mu buzima bw'abakristo. Amen. Mukomeze uyu munsi ntabwo ndi buvugire hejuru cyane.
dushaka kumva umuntu atekereze ku ico umwuka hamubwira. Amen. Utekereze ico umwuka kubwira. Hari igihe umuntu yo kwishimira ikintu kimwe kandi Imana imukeneyeho bitanu. Nageza mbona iriya umuntu ukiri ku ntebe y'ishuri, ni ukuvuga ngo baravugaga ati amanota yo kugira ngo upasinge ni amanota 50%. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo wagiraga 49 wabaga watsinzwe. Wageze uje se muri 4, wageze uguma muri 3. Amen. Bivuga ngo mu by'ukuri ndashobora kuririmba, ndashobora no gusenga, ariko kwihangana kukananira, kuvuga neza abantu bikananira, gutekereza neza bikananira. Ni ukuvuga ngo muri ico gihe ndaguma muri 2. Ni esheke. Amen. Nabonye umuntu nawe ni mugenzi wanje, nawe ni umupastori. Dutegerezwa kuba icitegererezo, kandi apana gusaba pastori n'abakristo mutegerezwa kuba icitegererezo muri isi. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo muri umudugudu wubatswe mu mpinga z'imisozi ngutabasha kwihisha. Amen. Warangize umuntu araza arambwira atewe tinkaba ku ifaranga $100 nazimuhereza. Ngo mare kuzimuha arambwira ati utegereze nzaziguhereza. Ngo buce ndamwandikira atewe za faranga nari zikeneye. Ndangize arambwira ati tese hajya kasha yapo yawe irakora. Tewe tirakora ntibarayifunga. Tisawa. Tejo zizokugeraho na 5. Kuba na 5 kuko ukwezi kuri inyo twahise simbangwibuka. Tisawa. Ndategereza ka 5 karashira, ubu nyine amaze gushira twinshi. Noneho ngo mwandikire ntansubize. Namwandike ndi yansubiza ngo ndangize ndaheba. Noneho ngo ndangize, noneho namurebaga iyi ngitsu tuje mu materaniro, kabona nawe yafashijwe bikomeye. Kabona yafashijwe bikomeye, ndetse akanashaka no gutanga nk'ubuhamya. Ati jewe nkimwe itabi, jewe wowe yewe itabi wowe wararetse kubera ikibazo cya sante, wowe wararetse kubera ibindi bibazo gusa nyine, ariko si ubukirisitu. Ariko narahumiwe, nukuri naratangaye. Amen. Rero umuntu uzongaya azamaza ambwire nta kibazo. Umuntu uzobona ikintu nkoze atari c'abakirisitu azambwire nzokireke. Hari igihe abantu bavuga ibyahise, ariko kuvuga mbese present yabo ugasanga ntayihari. Hariho kahise gusa, ariko present na future ugasanga ni nkaho batazi, ni nkaho bamaze guhanguka. Amen. Kandi iciza cyane no guhagarara muri present kugira ngo utegure future, kugira ngo ubuzima bworohe. Ariko iyo ukomeza kubwira abantu ibyahise kujya nyine nawe uba warahise. Amen. Tubona ko mufite ubute, tubona ko musa n'abantu barushe. Nuko asandi. Amen. Ni ukuvuga ngo iri torero twari tuvuye kuvuga
ry'iperugamu nubwo nibwo buzima bari babayemo. Imana yabagaye gusa kuko ngo bakicemerera abantu bigisha ngo inyigisho za Baramu. Amen. Inyigisho z'Abanikorayiti, mbese zari inyigisho zo mu masinagogi y'Abayuda zitari zishingiye kuri Yesu Kristo. Noneho bagakunda kugenda impaka n'Abakristo kugira ngo bumve neza. Baravuga ati rero abo bantu muzobaza imico kintu narakigaye ntibikunda. Urebye itorero ry'ubu nyine naryo ni nkako ryenda kumera. Amen. Ni ukuvuga ngo ubu nyine itorero ubu nyine ni rimwe, ntabwo ari n'ayarindwi. Ubu nyine ni rimwe kuko ubu nyine umuntu araza mukamwigisha, rimwe akigisha ibyo mwizera, irindi akigisha ibyo mutizera. Amen. Rero ni ukuvuga ngo biradusaba kuba maso, biradusaba kwihanganira ibi bintu, ariko kandi tukazirikana inyigisho z'ubutumwa bwiza bwa Kristo gusa. Amen. Itorero ry'Ituwatira iby'Imana yabashimiye, ikintu cya mbere ngo bagiraga imirimo. Amen. Yarababwiye ngo imirimo yanyu ndayizi. Ko murumva imirimo ndimumva kuko bari basa nabokotse. Uko ubu nyine hano uwo twahagutsa tukavuga ngo azakora neza. Ndimumva kuko ari nk'ikamba tuba tumwambitse. Icya kabiri, ibo bagiraga urukundo. Amen. Tumwumva ko nabo bafite karite nziza, imirimo, urukundo, kwihangana, kwizera, kubabarira, kugabura. Amen. Kubabarira ntibirimo, kugabura ngo bari bazi kugabura. Iri gaburo bavuze sinamenye niba ari iby'Imana cyangwa se niba ari urwo rukundo nyine gusangira bisanzwe, ariko ngo ikintu bari bazi muri byose bari bazi kugabura. Amen. Aravuga ngo imirimo yawe ya nyuma ngo iruta iya mbere kuba myinshi. Ni ukuvuga ngo imirimo yabo ya mbere ya nyuma yarutaga imirimo. Ni ukuvuga ngo imirimo bari barimo niyo yari myinshi kuruta iyahise. Urumva bari bafite amanota ahagije. Iby'Imana yabagaye ngo kwemerera urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi akigisha imbata zanje akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Amen. Ni ukuvuga ngo Imana gusa yari yarabagaye, bari bujuje karite zose, ariko gusa ngo ikibazo bari bafite ngo nuko bageza bemerera Yezebeli wigiraga umuhanuzikazi ngo akijira yarangiza ngo akigisha imbata z'Imana, imbata z'Umwami Yesu, ngo yarangiza akaziyobya akazigishiriza kuri ngo zisambane ngo zirye n'intonorano. Aravuga ngo iryo jambo nararigaye. Amen. Nuzajya ubona, nuzaza wumva amagambo ukumva ijambo ukumva abo muganira ntimuhuje, mu by'ukuri bijya biganiro biba bifite risike ku buzima bwawe. Uzoza ubanza ukwepe urebe uko wokwigenza. Amen. Itorero ry'Isarudi. Amen. Ni ukuvuga ngo itorero ry'Isarudi Imana yabagaye yuko ngo nta murimo n'umwe bigeze bakora. Amen. Imana yarababwiye, irababwira ngo narabitegereje ngo nsanga ngo nta murimo n'umwe ngo mwigeze mukora imbere y'amaso y'Imana yanje. Amen. Nta mirimo myiza bakoze, ico bagiraga gusa ngo bageza bibwira yuko bariho ngo kandi barapfuye, ngo bakibwira yuko ari abatunzi ngo kandi ari abakene. Ariko Imana irababurira, Imana iravuga ngo ariko mfite amazina make y'abantu b'Isarudi batanduje imyenda yabo. Aravuga ngo abo ngabo ngo nibo bazojana nanje, bazohagarana nanje kuri urya munsi ngo kuko bazaba babikwiriye, ngo kandi umuntu wese yiturwe ngo ingororano zingana n'ibyo yagize gute n'ibyo yakoze. Amen. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe tugezemo, ni ukuvuga ngo woharanira kugira ngo izina ryawe
ryandikwe mu mazina make yasigaye. Amen. Hari ibyanditswe biza bivuga ngo hanyuma y'ibyo ngo mbona ngo umwana w'intama w'Imana ngo azamukana n'abantu umusozi ngo uduhumbi n'uduhumbagiza tw'abantu. Nawe uyu mwanya woharanira kugira ngo nawe usesekemo nawe izina ryawe. Amen. Ayo mazina makeya asigaye uharanira kugira ngo iryawe nawe ribemo. Amen. Iby'Imana yabashimye turebe itorero rya Philadelphia. Amen. Imana yarababwiye irababwira ngo marayika arababwira ngo shize umuryango ukinguye imbere yawe, ngo ntushobora kugira gute, ntushobora kuwukinga. Amen. Imana irababwira ngo narabitegereje ngo mbona mufite imbaraga nkeya. Gusa ico bari bafite itorero ry'i Philadelphia ngo bari bafite gusa intege nkeya, ngo ntibabashaga mbese ntabwinyegamburiro bari bafite, mbese nukuvuga ngo ntibasubizanyagamwe imbaraga, ntibabivugaga babishizemwe amanga, nukuvuga ngo bari bafite intege nkeya. Amen. Ariko iby'Imana yabashimye harimo kwitondera ijambo ry'Imana, gukomeza kwizera. Amen. Nukuvuga ngo ibintu bari bahagazeho kwari kwitondera ngo bitonderaga ijambo ry'Imana kandi ngo bakomeza kwizera. Iby'Imana yabagaye n'ibiriya twari tuvuze yabagaye gusa kuko bafite intege nke. Itorero ry'i Lawodikiya iby'Imana yabagaye. Amen. Nukuvuga ngo ntibari bakonje kandi ntibari bashushe. Nukuvuga ngo kari akazuyaza n'iryo jambo twasomye riravuga ngo noneho kuko udakonje kandi ntushushe kandi ntukonje, aravuga ngo urakazuyaza. Ati rero ubwo rero ngiye kukuruka kuko bidakunda. Amen. Urashobora kuririmba ariko kandi ugasanga uri umubandi, urashobora kuvuga ijambo ry'Imana ariko kandi ugasanga uri umubandi, urashobora kugira ico department uyoboye ariko kandi ugasanga wiharikanyijeho ibindi Imana idashaka. Rero urakazuyazi, nukuvuga ngo muri ico gihe Imana izakurekura ukorera abantu, ugakorera urugo rwawe, ariko kandi mu mirimo ukora Imana yaramaze kukurejeta. Nukuvuga ngo Sawuli yakoze imyaka 40 ngira ngo, ariko kandi Imana yamaze imyaka 20 azakora Imana yaramusezereye. Amen. Nukuvuga ngo rero duharanire kugira ngo tugire tuje muri position imwe, ntituje aha ngo tugaragare naha. Nuko ntashobora guceza abami babiri. Urashobora gukorera umwami nyiribihe cyangwa ugakorera ubwami bwa Satani ukagira icyerekezo. Amen. Iri torero ryari rikonje kandi ryari rishushe, ntawe umenya nyine uko ryari rimeze. Imana ishimwe kuko tutari bamo. Amen. Itorero niringire n'iryo rya nyuma, niringire Lawodikiya. Amen. Rero iri jambo icyatumye natekereje ko turiganira nuko narisomye numva rinejeje, numva amagambo anejeje umutima wanje. Rero nawe ugenda usome iki gice cya kabiri cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya kabiri n'icya gatatu, wumva ibintu birimo. Gusa icyanejeje muri byose nuko iyo usoma bagenda barangiza bazavuga ngo ariko unesha nzamuhiki, unesha nzamuhiki, unesha nzamuhiki, unesha nzamuhiki. Imana ishimwe kuko nitunesha tuzahabwa ingororano zikwiriye ibyo twakoze. Twebwe umuntu aba umukiranutsi gusa iyo yapfuye, ariko iyo akiri hano ni ukumuvuga nabi, ni ukumusebya, ni ukumutuka, ni ugukora ibintu nk'ibyo. Ariko iyo amaze gupfa nta muntu wavuga ngo uriya muntu yigeze kungirira nabi, usibye umugabo umwe numvise ngo umugore we yarapfuye ngo arangize aravuga ati uyu mugore nubwo apfuye ariko yarananiye. Uwo ngo niwe weruye. Ariko kandi duharanire gukora neza kugira ngo tuzabone Yesu. Umwanya wacu urarangiye. Promesse nimba ari hano
naza dushiremo agasirimba k'iminota nk'itanu, niturangiza userebure ubwamurimo, userebure itorero uhagazemo, wumve kuko ufite icyerekezo. Amen. Niturangiza dusubize umuyobozi wa gahunda umwanya. Promese yagiye, nta kibazo. Flash mu gakapo nimba iyo ngiyo sinzi bibamo niya kijenga ntacyo reba igisirimba kimwe cy'iminota nk'itanu, turangiza dusoze dusubize umuyobozi wa gahunda umwanya. Amen. Timwumva ko mucecetse, mumeze neza, mutuje. Ninkaho nyine ubutumwa butagize. Bari muzi yuko wenda harimo ibindi bintu bigize. Nibyo ngibyo. Dila bodemas loba. Mutambuke gira Samu natambuke n'abandi bakibishoboye, babofu musabwa gira tubyinire Imana, twishimire kuko umwami Yesu ari mu ruhande rwacu. Mwami Yesu
turatanga haleluya zuko twanezerewe. Semeni amin. Ni byiza ko tuza gutarama tukishima dutangiye tugasoza tukishima cyane. Amin. Ndabashimiye mwese abitavye uno munsi mukaba mutashe munezerewe. Cyubahiro ikimana Bezi mari cyubahiro. Haleluya! 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 Amen. The man of pass. Mane wa umugisha. Gahunda ni ya kapitene. Ariko reka